ଓ ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଗୋଟେ ମାସର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର, ନଡ଼ିଆଟେ, ଲୁଣ, ମସଲା, ତେଲ, ମଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜୱାଇନ୍ ଆଉ ମେଥି ମୋଟା ମାନେ ପେଟ କମିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଛାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସଳିତା, ଧୂପକାଠି ଆଉ କ'ଣ କର୍ପୂର, ହେଉଛି ହଳଦୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ଟା ରବିବାର ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ସର୍ଫ ଲୁଗା ଫୁଗା କାଚିବା ପାଇଁ। जीरा, गोटा जीरा, ये सब मासकर। एटा हूँ बेसन, डाली, सुजी, एटा हूँ क्षीर दही, एटा मासकर नुह, एटा हूँ दी एटा तेल, एटा कॉफीटा, सोयाबीन, धनिया, मैगी, अटा मैगी, पापड़, लिजस ओडिया फेवरेट, सोरिष तेल पतंजलि रामदेव बाबा। यहाँ से मुझे तरकारी फरकार सबुटार पकई खाई दिए। यहाँ चेनाचूर, यहाँ मोर नुह, यहाँ सामानकर सिमेई मो मझे मझे कही। यहाँ चाउल बस्ता, यहाँ अटा।